Thirikari ya kaunti ya Kilifi ni yandandurite mitaratara ya kunyibia kutherema kwa homa ya COVID-19 thengia na iria igitwo ni ministry ya ugima wa mwiri iria ni pamwe na kuhinga biacara iria ingiguciriria andu aingi pamwe ikeiga miturire ya aingi ugwati-ini. Tusilegeze kamba, tuseme kwamba imepita wiki tatu, kila mtahi kama anapotangaza anatangaza Nairobi Mombasa. Kwa hivyo sisi hapa tuko sawa, tulegeze kamba. Tutajiletea makubwa na madhara ambayo tutakuja kutujuta. Ona thengia wa onjoria gwikia mateta makiuga ibinda-ini riri ni mabinyiririkite ni kwaga mawira, gavana wa kaunti ino no athiite na mbere kuthingiriria ndegwitikira nginya riria gukagia namba nene ya arwaru gicigo-ini giki niguo ikinya ritacukio. 80% ya wakazi wa Malindi wanatii masharti. 80%, in fact maybe 85%. But there is no fraction here ambao itatuwezesha sote. Onjoria ya mugite mawira-ini maya nibo meonagira mutu wao na kubingo kwa biacara ici kumareteire hathara. Kama itawezekana pia nayo serikali ituangalie, tunakuja tunashinda mpaka jioni, hakuna kitu ambacho tunaweza kurudi nacho kwa nyumba. Tuna majukumu na jamii zetu, tuna majukumu ya kulipa renti, tuna majukumu ya magari yanahitaji kufanywa service, na kazi ndio hiyo ambayo imesambaratika. Maya mokite riri mwingi uthiite na mbere kurio wathikire mawatho ma thirikari na kwithemana na maundu maria mangianikira miturire ya ugwati-ini wa kunyitwo ni homa ya COVID-19 ni amu nginyagia riu itirironero kibonia. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi, Gwadia wa Muriithi.